và nuôi gam tina kukite ho zo se na bon chawin jingka pha hlamul July ni sim som Thursday ni khuin zong jingka thu so ngai ki do hiti thu so ngai taw hiti Russia President Vladimir Putin in Ukraine do na agal bol na chunga US President Donald Trump in alung thailo na ho apon do nung jing in zong Russia President Vladimir Putin in Ukraine gam sung chu velin na saten an bulu sa kide Russia and Ukraine gam sung chu drone za sagi le som ni legate to missile som le thuma an bulu wa hi Russia and Ukraine gam sung chu missile in aha bulu be se ta povin drone ngin to bangin abulu zom jing taw vi drone hole missile ho po ke na a Ukraine gam sunga asia bal ho chule thina man tu ho thu sin bang so do po vi United States President Donald Trump in Ukraine te chu Russia ko na ki ven do na ding wa galman cha adia Patriot air defense system hole galman cha dang ho pi ding go nungin ama het pha lovin US Defense Secretary Pete Hegseth in Ukraine te chu galman cha an pi do numpon US Defense Secretary in chutia US President Donald Trump het sa alova Ukraine te galman cha pi do lo na atu tang na hi tu chung hi ani ve chan a hi tai tin thu so ki mu chen phong do e chuchi Ukraine te galman cha pi do dinga ki koisa US Defense Secretary na kha pi chu US President Donald Trump in an head upon cabinet meeting ane na wa thu do ane na wa chen US President Donald Trump in adon budin keiman kan he papoi Ebola nei se pi lo hamtin Donald Trump in a phung do e US Defense Secretary in achi sa February la sungjong chun chuti chun Ukraine te galman cha pi do dinga ki koi chu an khapin chuti chun an bolin US President an het sa pui US President Donald Trump le US Defense Secretary ki ka ki het khel ho neu cha chaum tim danin kilang do tai US Defense Secretary in galman cha Ukraine te pi do dinga ki gu ho an khapi chu US Secretary of State Marco Rubio zong het sa pon sule US Special Envoy to Ukraine zong het sa pui sutia US Defense Secretary in galman cha ho khapi nung chun US President Donald Trump in US Defense Secretary Pete Hegseth chu thuna pin galman cha dang ho pi do ding chu abuina lai dinga hi zong le Ukraine te chu Patriot air defense system a kona kap do ding interceptor missile ho melmo ho missile ho kap thla ni ding be ho wang chu api do te ne ding vin US President Donald Trump in US Defense Secretary thu an pitai chuchi US te galman cha ho chu Poland gam sunga thung hita danin zong ki sein US in Ukraine te api do ding kon chaw hitai tin zong senior US official khat US lamkai lubu kharin tu so mi ho ne het sa e Russia President Vladimir Putin in ki samding anop lo ji chun US President Donald Trump in Ukraine te ki ven do na ding wa galman cha ho pi ding agot ki da hitai United States President Donald Trump in Iran te chu azol tho wa akitoi lo phat chun nuclear mun pi hon associate pi win chule hunama ceasefire and phondo jinga hi le Iran le Israel gal chu ki mo chai hil jing danin anom do tai US President Donald Trump in Vladimir Putin zong hi zol tho a Ukraine to gali tula ki do na hi su samte ding go jing wang chun alo thing zo thapon chuti hi ji chun Ukraine langa le pandanin om do tai US President Donald Trump in ASAP pen chu adang hi pon samna le mon om na dinga gali tula hat ta hi masad ding angai tian phun do sa na hi Russia to ki do na gali tula Ukraine ti hat ting le Russia in chamovin chamthun sei tawin te ti hi US President Donald Trump in achi pi khat chu hi Ukraine te galman cha pi do dinga ki koi sa an khapi chu US Defense Secretary Pete Hegseth hi jing zong le thumop on the ball advice na ball chu Ukraine te an ki to pi nom lo hil under Secretary of Defense for Policy LB Skolbe ki pa hi kidin ama pan seina United States te galman cha hlasam le jing hitan chuti ji chun Ukraine te chu galman cha pi do be po hiti tia ama pan United States Deputy Secretary of Defense chu an zol a US Deputy Defense Secretary Stephen Bakitipan ama pathu sei chu di asa ji chun US Defense Secretary to akyo to thona US President Donald Trump had lawa pek het serin galman cha khana dinga sign an bol hi Russia si pai hon Ukraine gam sung drone hole missile ho za saki le somni le khana bulu no vin Ukraine President Zelensky in pop akaki mupin gale tul chung chang thu hon sei khom thloni pop Leo 14 in Russia le Ukraine ki ka chamnele mona bol do te hinadinga Vatican ko pia ama holam kaina a peace talks nei sa ding agor hidan thu ho zong hin phung do e
Bobin Vatican City peace talks na iding tia offer an pi masat ho cho Russia Foreign Minister in ananopi lo san hin ama pa na say na Orthodox Christian gamteni Russia Ukrainian samnelabo na omnedinga chumona talks agani funding cho chilite poiti Russia Foreign Minister in an pundo san hi United Cookie National Army UKNA Khon Zani July ni simkuni khuchun lunghem pi na thupun khat an soda uvin nampi so tang banga laina rum ta adin mona lai ta a punan zala kipido a amul alhang adap asa akha athum muthim khuwa nampi dia thichana namna tongdinga kipido nampasal hangsan mulhang ginmin thang elais zion hulsin achana chunga idnale lunghem pi na sangpen ato khompi UKNA kaphungdo vin gamgil lai in be lo be banga nampi makhugel na hin khu aman na a hisan gaya thi chan nat na athu na hi nammi te silung thodo onale ngailu na kolni so sa hi te hentin ato khompi UKNA hon phungdo vi organization in members of silu ta kini hin zion khulsin achan hi organization dinga manalin te na kilan ada pha in sung mi te le khusung mi te kho lunghem pi na sangpen akiniin organization thu sima mangloading nampi zalen punlap ki khaisang ni khuting le amin pa abang pa din chungmang pan athanu min soldo sa ta hentin United Cookie National Army hon hin phongdo v Manpur set chunga cheng Milong ho Kukite chunga selesa nei jingding hi akibe jingvin Kangpupi district Hopsunga chawang kining village authority hon thupon hin bolovin agam sumuba phalbe ya kisim do Kukite Khothum hidanin phongdo v Suchi Khothum hocho Kholen saikot le WSIP hitin phungdo v Suchi Khothum hocho Kangpupi subdivision Senapati district sunga kisim do hidanin Suchi Milong hochun tupon hin bolu v Sawang kining village authority hon seinaw wachun Sawang kining gamsung chunein Kukiten sim tu signboard ata ado vin Sung pudovin akhusung chu sangkhat zuko somgit kuma kiput do hidanin asunuvin ahin la official record hole amun ta khole veng umzong hipoitin phungdo vin chuchi chawang kining khusung chu Manipur government in sangni leni kuma recognize abol hitai tin jong chuchi chawang kining village authority hochon in phungdo v chule WSIP ti akisim do khusung jong cho phamosa naw thu ho phungdo vin chuchi WSIP khusung chu ado dal naw thu ho jong phungdo v chuchi koima het pha lo khuthum ho chon government akonin kithupi na ho sum le pai ho fan ho amuzing vin DC Kangpupi hinga chuchi Khothum ho cho recognize ki bol sa hitin government fan ho akila jing vetin jong chawang kining village authority hon phongdo v district administration hon panasata hin la uwa chuchi Kukite chena Khothum ho cho khulchil na ani na ding vin hi an jong na bol vin thuwa di ahong kitan hla ding kha kinem vetin jong chawang kining village authority a chairman CH Wisobo kidipan phongdo e Manipur government in tinglang ni ho thane na tribal rights adodal vin achi sasang ni le somni kuma ki patchon autonomous district council ADC election achi ra sa tapo vetin ex ADC forum in Manipur government timo chan v ex ADC members forum hon zarima sa July ni simget ni khochon Kangpupi muna meeting ana nei vin ADC election ne hinadinga Manipur government hinga ngena abol jing ho Manipur government in nasamo akoi naw sunga phomosa naw thu ho phunglo v Manipur government in ADC election abolo wang vin urban local bodies will be ho mele hola in kitupte in abol jing vin phatein achi hla sa jing vetin jong phunglo v sole district guba ADC vai pudinga Manipur government in deputy commissioner DC ho pan sa ujong so ngai na hipoitin jong phunglo v ADC election tuge akibolo na sunga ex ADC members forum hon government timo chanvin election akibol wa lo dinga hile ADC achi hla jing na dinga government in itowang to ogona nei hom tin jong do na jong na bol v thuso oi chan hin akichai tai thuso ngai ho zo se na bon chawini khupa